kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ngay man ang tabong-bungo na, lovely bakag. Ay nawaw, kas makita mo't, regalo manen Sabon kan chocolate matleta. sabon kan chocolate para kan ipag-erika, long sleeve mo't para kan itatang. Sigurado ang maragsakan lagi jay. Sapay la kumaalakay, Mayat tirik na no adda manugang kan ipag ama nagregalaw. si kakit di mo't lakay. Pudno may. Kada kami amanugang ni tatang, saan laang mo't asyak ti managregalo. Ket no sikat ti consistent uray simple lang ti regalo. Jay daddo maamanugang ni tatang, espesyal ti regalo da, nga sagpaminsan may. Alawanan lakay. Aramidem meten no anya ti aramidem ijay, di naktaktaken. Umayak man tatang. Anyat masapul mau, lovely na kaong. Inyeg ko laang ti regalok para kada kayo. Daytoy ti bagyo. Para matken ipag-erika to'y maysa. Ay nawaw, saan ba ta masapul at tinawan ngay kan na kami ti regalo may anak kaw? Ay na tatang, awatan nyo kit din. Kastuyak at talaga tunggal Paskwa. Isu ako na ti daduma ama nagregalo ak kano. Uray simple lang ti kabaalak nga irregalo, naragsakaklat ta. Mala, agyaman kami launay. Uray kaskasanaw kat adamot na awat mi arigalo ita Paskwa. Awan anyaman na tatang. Agpakadaak matlaangan. Ay nay, ang kapi-kapay Inton maminsan to tatang. Adapay nga minlakad ko. Mala, agan anad kamot nga raw. Rumwar kan samart, Erika anak ka. Wen tatang, at dalakad mi kadagiti gagayam ko. Nay, anya nga itainigaman nyo. Regalo ni ipagmukin ka. Asino nga ipag ko tatang? Ay nawaw, ni ipag mo lovely Anya nga mananday ta? Awatem kit day. Mala, idiritso yun iti silid ko tatang. Kitkitaan nyo nga grubrubwat da tao. Mala, lukatam tawin to nagawid ka. Wen, amangan no saglalakan tumatla ang tilinaon day ta a paper bag. Na, di ka kat di agyaman, tadamang tad iti regalo ken ka. Aha, jak tupay nagustuhan ti inregalo day jay nga ipag lovely idi napalabas atawon tatang. Ay nawaw, si ka lang aruden tinikkan day ti regalo, si ka pa'y tinareklamaw. Kat, linukatan yon ti regalo yo tatang. Wen hindi pa'y may sangaal daw. Kat, anya nga iti inregalo day jay a lovely kada kayo. Long slave kan chinelas may. Amangan mat nuwag-wag laang ti inregalo na along sleeve kada kayo tatang. Ay nawaw, saan ba brand niya o tinregalo na kanyak. Sika nga'y, anya mo tinaawat mo arigalaw. Sabon kan lokal at chocolate. Anya lokal at chocolate mo sasawam. Lokal ta saan mat nga imported ti chocolate nga inregalo na. Mayat nga agpayso ti paper bag anang ikargaan na. Ngamkas jay mat gayam ti linaon na. Agyaman kalata nga may intada na awat mo o rekas-kasanaw. Ay natatang, madlaw akayat na laang dayjay ti agpa-impress. Naimbaglangan ta nakaumay ka, manong. Apay ka di ading ka. Isublik dagitoy. Atoy. Ay nawaw, anya nga na kita. Ay kat dagiti inregalo ti asawa mo kanyak manong Pipito. Nay, apay ngay sublime. Jak nga rod magustuhan, manong. Anya ngay dagita nga inregalo na kanyak. Kita ang amin
Kabaalak ti gumatang iti kasta asabon kan chocolate. Si kalangarudan ti inikanda. Si kapay ti nariri. Amok kayat na lang dayta ti agpa-impress iso arigalo kanumat arigalo. Sipod pa'y ini kat managregalo at talaga ni Lovely. Isubli kong dagito at chocolate kan sabon. No di mo kayat. Mudtaw ita kukwakaon. Nagadulakit din arirem. Di mo amaw ti mga presyar kadagiti regalo amaw-awat mao. Merry Christmas, Erika! Kastamat kada kayo, Nana Saria. Iso na laang atawan maitid ko a regalo para kada kayaw. Ay, okay laang, Nana. Narigat mo't laang no adda itad yu kanya kadyak tumat laang magustuhan. Amo yun, no anya ti kayat ko asawan, Nana. Oray anya pa'y a regalo ti maawat, tinapatag kat naggapo iti puso. Narigat nga tati agpapa-impress, Nana. Kas iti ipag ko managregalo ka no. Ngam no makitam dagiti irigregalo na, ay na, talaga, makapadismaya. Anya? Amuyaw, no anya ti regalo na kanyak, Nana? Lokal asabon kan chocolate. Lokal mo't nga ibagbagamot. Ay Nana, talaga lokal. Kaslamot laang tasabon ala kuyo, Nana. Daytaw, Dayta nga rod, Nana Saria. kano nangina ti presyo daytoy asabon, kanabanglaw si ka. Ay na, no syakla isa. Saan ko maapresyar ti sabon a regalo, Nana? Anya? Aglablabos mo't dayjay akabsat mo, Pipito? Ay lawaw, asino akapsat ko bakit? Dayjay nga Erika mapanakit di is-istoryaan ti maipapan itiin regalok asabon kang kwana. Ay, makapabusor lakay. No di na kayat, diin subli na latta ko makanyak. Kinapudno na, kayat na nga isublay ngam inala ni tatang. Ay, no amukla ang akas jeti aramiden na. Jaklatan ko mainik-ikan. Inton sumarono, di mo latan ikan bakit? Ay, talaga asaanan lakay. Maupay ta amang ted iti regalo no kastala ang ti maikan. Naririlaunay mo't. Pasensya ka ni ti kapsat ko bakit? Awan ti basol mo. Talaga laang anaarte ti kabsat mo. Diyak ilibak na ita, sipod pa ini. Nagano ti riri na dya tao. Uray simple abanag lang, agriri adagos. Naimbaglangan, tan naranaan ka dito'y dalan, Erika. Apay, adda napatag nga ibagam? No adda ti parikot mo kanyak, diretsaan nak. Anyat kaya't mo asawan? No di mo kayat ti regalo nga intad ko kang ka, isublim. Saan ang masapol nga istoryaam iti sabali a tao? Ay na, inistoryak laang mati adda iti kaunggak anya. No maipapan iti kakastaabanag, saanan ang masapol nga istoryaan pay? Saan mat amabalin nga ipilit yun no jak kayat? Di ka madanagan. Maudi da a regalo ang maawat mo kanyak. Awan na sakit abakrang ko no bilang laang. Ay, nagrigatan ayat ti kastoy. No awanan tinapatag nga ibagam, agpatuloy akon. Jak kayat ti apa, imbagak laang ti adda iti kaunggak kunak manan. Kasta unay ti ungat ni Manong mo Pipito itay. Apay ka no? Anya launay ka no ay ti pagpungpungtutan ni Manong tatang? Wan at sang kaistoryam kanu mati regalo ni ipagmukin ka. Hindi pa'y Pasko na jay Apaya di ka agsardang. Ni tatang mat. Saan anasaya at ti kasta galad? Apay di yu ammo, di kunada voice out, tatang. Voice out dita nga. No amaw nga damasaktan iti isawang mau. Nasaysaya at no agulimag kalatan. Alawanan, basol ko, no basol ko. Ay, pangasem. Di ka agar-aramid iti banag apangguraan ni Lovely ka na tayaw. Di ka agar-aramay iti pag-aapaan ti pamilya tayaw. Naawatam. Ay, umadan ni madan ti Paskwa. Wan nga rod nana. Mano abulan laangan kat Disyembre manan.
Kitaam lang Ay nawaw, tian niya na. Amangan no agaramid ka manan iti paka-istrisam. Gapula ang iti dayta a regalo. Saanan nana? Sigurado ak asaanan ang maulit ti kasjay. Tapilyak ana imbag no asino ti ikak iti regalo. Pilyak dagiti tattao nga amuna ti mga presyar. Ay wen tapno awan ti parikot. Nakunayo pa'y nana. Narigat ang maikan iti regalo dagiti tattao a nareklamo. Sika lang aruden tinangtad. Makangeg ka pa'y kadakwada. Regalo man ang tabungbungan ng bakay. Wen tapaswa manen. Tinawan lang ang nakastatyar aramidam. Isumat nga minti na kay Rua maklakay. Di mon ikan ni Erika. Wen lakay. Awan ti regalo na. Ni tatang laang Anya nga'y tinregalom ka ni tatang. Sapatos lakay. Ay nawaw, nag-level up Wen taadamot kwartak nga igatang ko. Inted ni boss ti tangdan mi. Barang maapresyar namanen. No ni tatang, sigurado ang maragsakan na dyan. Saan mat kat di anapili? Ure anya ti maawat na regalo kat naragsaklat ta. Sana kasi ti kabsat ko ang nareklamo. Merry Christmas, tatang! Merry Christmas, mate. Lovely anak ka. Regalo para kada kayo. Ay nawaw, ay yaman naklaunay Tinawon nga damaw awat ko kin ka. Awan anyaman na, tatang. Talaga akayat kayo nga ikan iti regalo. Anya nga itilinaon da iti akahawon. Lukatan nyo Sigurado magustuhan nyo day tatang. Ay nawaw, sapatos mo't gayam. Tapno ada isuot yun numapan kay makimisa. Nakitak ngamin adaan ti sapatos yo. Isuan na panunot ko sapatos latan ti irigalo kada kayo. Ay na, kamaw dyanan na. Masukatan mo't lang ang tindaan sapatos ka. Ay nawaw, nangalaan nyo iti baro a sapatos yo, tatang. Inregalo da lang kanyak dayta. Asino ti nangirigalo, tatang? Sino kumapay? Ti ipag mo No kasta, inikkan na kayo manan? Wen, inyag na ijawan ka. Awan bagay, awan sapatos ko. Awan matimba tinaaparakin ka. Anya? Narigat mat ano'y kan na ka itirigalaw sa agririkan tao. O di sayang mait. Awan mo't sapatos ko, manong. Sapatos mo't nga bagbagam si ka Erika. At damot inregalo ni manang lovely ka ni tatang. Anya kumaita, no rinigaluan na ni tatang. Bagik mo't ngay, amok akwartam mo't lang ti inggatang na iti sapatos nga inregalo na ka ni tatang. Ay nawaw, kamali ka ading ko. Tapno'y bagakin ka. Bukod na akwarta ti ginastos na para kadagidya regalo. Anya? Kat naawan man naawat mo, basol mo matlang. Nariri ka ngamin. Ahaw, no adda panunot na. Aguli magkan. Ora sino mat madismaya no nariri ti tao nga inikan na itirigalaw. Adun tumat sa umi di napalabas sa tawan. Anya nga ita. Awanan na awat mo. Anyat planom lakay. Agawid tayo kadi ijay lugar mi inton baro atawan? Saan mat nga roda na aprobaran tilib ko bakit? Ay nawaw, kasano nga rudan dayta? No okay lang kan ka. Itayan ni tatang latan tapno as-asidag. Mabalin latamot. Ala, kasaritak to nga rod ni tatang. Iso na lang taamangan no agsubang kami itikabsat mo. Saan mat siguro? Bakit? Sigurado nga aging ita kat nasakit tinakam ni Erika kanyak, tawan na awat na arigalo iti Paskwa. Liklikam latan Adamat kot din ni tatang. Kabuteng tikabsat ko ni tatang ko bakit? Kamusta ka mo, turn lovely? Nasaya at latamat tatang, iso na lang ata ko silap mat ako silap ni Erika. Di mo'y kaskasulatan na dya tao. Nasakit lang tinakam na ta saan mo nga inik ka ni ti sapatos. Kasano laangan no? Di ka madanagan, tadak. Di na maramid da dya ti makiapay ti sangwanak. Ay huwan gayam, dapay mo't nabati a barbikyaw. Amangan kunak no kayat yun ti mangitunaw.
Uwan man tatang, mangirwar kayo no addapay. Mala, mabitla nga raw tairwar ka. Happy New Year, Nana Saria. Kasta magkang kalablay. Happy New Year. Kumusta nga iti baro atawan nyo, Nana? Kas iti sigawd, mayatlat ta. Awan magki di nag-aapa ah. Da kayo ngay. Damag ko kat nagbaro atawang kayo iti ayan ti katugangam. Aywan, Nana. Ada nga min trabaho nila kay ko. Kumusta mo tayo ti trato ti ipagmukeng ka? Saan kami ang nagsarsarita, Nana? Kuskusilapan nak ngamjak in kaskaso. Nasakit siguro tinakam na tawan baro a sapatos na idi Pasko Iso nga agpaiso ti pagsaksakitan tinakam na kanyak, Nana. Usto atap no maamiris na ti bidot na. Naririntumo nga men. Imbis nga agyaman, taada man nagregalo nga ipag na. Saan taday tariri na may tinangro na. Kaano pa'y ang nagawid kayo, Nana Saria? Idi kalman laeng, Erika nakaw. Kat, kumusta ngay mat ti baro atawan nyo? Na-enjoy mi mait uray kaskasanaw. Da kayo ngay. Jack na enjoy Apolos, Nana Saria. Ay nawaw, apay mait. Wana, tanaki baro atawan ti kapsat kan ipag ko ijay balay. Mayat ki di ata na kumplito kayaw. Oho, apay diyo amo akagurak launay dayjay nga ipag ko. Ay na Erika aya. Baro atawanan. Sursurwam ka di ti agpakawan. Wano saan agmove on kan. Ay nawaw. No para kanya kat awan ti basol ti ipagmukeng ka. Uray siyak mit No nariri ti maikan iti regalaw. Talaga adjakon ikan inton sumarunaw. Anya? Baliwam ti kasday nga aramid mau. Be grateful no adda na awat mau. Rumbeng na laang nga agyaman ka. Laglagi pa asaan nga amin nga ipag ket kas iti ipag mau. Ay, nawaw! Simple man winunginginaan ti regalo a naawat mo, rumbang nalaeng apagyamanam. Tinapatag, nagtaod daytoy iti puso tinangted, wenno nang irigalo ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.